Vua makoti ya masimili tumanda ufano mcholo kushwa minis puklasa sakilasa mbona saka kumpana mazi Niyaphile emadanyini awumfanele ngamazi lo umlilo wamayithi kodwa sibonga ukuthi namhlanje nimazi ukuthi namhlanje uhamba yedwa mina ngihamba nedudla kakhulu singaba le stage aseniphume kanye ngangithanda intenhle amandla ngangenawo engangifisa ukuthatha umuntu wangimisa eParis ngomdlisa mayina uyazi manginani ngisuke sempelele angeke ngihamba mangathi khona ngishoda ngakho ngiyabonga bafethu kunasikhathi sonke angibonga ukukhuluma ingoma kuphela ngidlala ingoma ngizwana Let me show you the food. mfowethu lapho ngayo lo mfowethu post yakhe ngiyabonga bafowethu nangalinye ilanga imthinta umlilo wamahithi ka Facebook ngizothola umlilo wamahithi bafowethu. Ya siyabonga mfowethu. Yabonga. Okay bafowethu, ngicela ukubiza abantwana